Бұл Ташкент Рият. Салам бардыңларға. Қарасу. Күнгі 19 октябрь 2023 жыл. Ташкент Гөйнөк Рияды. Сатучысы жерде жоқ екен. 1200 сом ұзын көйнөктөр. 1200. 550 сомнан. Улгайган эжелердики 550 сом экен. Бул көйнөктөр канча? 550 ма? 550. 550 оптон 600 экен. Халаттар кимики? Жок экен бе? 1200, 1300'den. Al yine arkanıza taraf koyacağım. Kaçı? Kança ушулар? Valla 1,5 milyon ökürüyoruz. 1,5 milyon. 1,5 тысяч. 1,5 тысяч. 1100, 50. 50 да bu? 1150, 1550 da? Ha işte. Kimin артыңызda? Bular kança? Şuna menen be? Ha, bular бамбуковый. Это коробки. Kança? 950 рублей в пачке. Пачки 950 рублей. Bulç? Bular ana işte kaycan. Bağlar 1000 somdan. 950 menge, biri jaşıl. Bunlar 1300 somdan. Halat bambukovый. Bambukovый halat 1300. Bunlar da şunda 1200 somdan. 1200 som. 1200. А bular? 1200. 1200. Да, это тоже 1500. 1500. Хорошо. Это 1300. Оба. 1300. Размерлер бар. Потому что 46-дан 60. Это все новые модели, вот эти. Зеленые, вот эти. Березовый цвет, а эти. Желтый Горчичный. Да, горчичный получается. Эти новые модели. Новые модели. Халаты тоже новые модели. Еще новинка, еще через 2 дня еще придет новинки. Там кашмиры придут, а халаты с начесом приходят. С начесом, да? Да. Хорошо. На ушулар болса 1400 деп жазылып турат. 1400. Мунун да хозяин жок экен. Yok mu ekan? Жок экен. Без рукава канча? 1200 бе? Неизвестно. Бул жерде көпчүлүк сатуучулар бүгүн көрүнбөй жатат. Бул жерде да жок. Дагы бир катталуучум суранчат эле. Масыларды тартып бериңиз деп. Бул Масы Рияттын жанынан өтүп баратам азыр. Масылардын да баасын билип берем. Бул жеринде сатуучусу жок. Булар халаттар оптовый ценасы 600-700 сом болсо керек. А бул болсо пальтория костюм жат. Муну да тартканча кетени. Мына масы. Масылар канча? Масылар. Кыска, uzun kojası, koja mes var. Buna kıska çuvaşlı manalar. Buna 650 somdan. Manalar koy teri fabrikasyon bular. Paypaması dep koyup bura 850 somdan. Manalarımız var, bana koy teri manalı. Bura 550 somdan, 600 somdan ötaz 550 som. Koncu büyükleri manalarımız 800 somdan. Manalar var, bana kayıştılar. Ma 1600 som, 1,5 som manalarımız. Çoğun masılar çaksı kalır. Ular 1200 somdan. Köyde bana ki. Bular da şunday mı? Ular da şunday bular. 1200. Ya bular 650 somdan, manalar 650 somdan. Mana detskilerimiz var 300 somdan bular. Manalar hem 300 somdan detskiler manalar. Galoşumuz yok mu? Galoşlar var. Nasiskiler 450 som. Oşlar 450 som. Özbekistan'daki var 250 som var. Yaxşı. Kısılarımız var manalar. Ve 2000 somdan manalar. 2000 mi? Oğa 1800 som veririz manalar. En yaxşılar qanaşlarda en zordu. Yaxşı. Yine natural ötkisi 3000. 3000 4000 so'mdan ne kadar? Ötkisi 3000 som. 2,5 mingden 3 minge de olur. Razmeri-chi? Razmerleri 50'den 64 geçeyim. 50'den 64.
Bular Piyoldarskiler. Qancha so'm bular? Bu kostyum shimlari o'zicha 5000 so'mdan 9000 so'mga kadar bo'ladi. Turetskida? Yo'q. Turetskiy deb yozilgan, tigilish O'zbekiston. Materiali Xitoyskiy bor, Turetskiy bor. Yaxshi ekan, bu da shunda. Bular ham shunday. Zaponkali. Ular zaponkalarni, ya'ni Piyoldarga bunday. Qancha ekan shular? Zaponkalar o'zicha bunday kostyumning ichiga Komplektga qo'shib beriladi. Bunday bog'langan. Mana Piyoldarga ne? Paltolar qancha? Paltolari o'zamicha 5000 so'mdan boshlanib 8500 minggadir. 5000 dan 800. Bunalar yuqori kurtkalar eja. Bular 3500 minggacha. Büyük bunalar молодежный da. Ha, bular молодежный тройкалар, Piyoldarskiler. Piyoldarskiy, menda rasetkalari bor ekan. Bardigi kletkах же однотонныйларда бар. Kletka deganga kletka, однотонный deganga однотонный, mana swabidniy bular Piyolдар. Yaxshi ekan, so'ni mana kurtkachi mana. Bu kurtka ham Воротник emni. Varatning qarishqir jaqa deydi. Qancha so'm? 9000 so'm bular. 9000. Yaxshi. Nake plashlar. Sizlar so'ragan plashlar. Qani? Kofe свет, бежевый свет алсырақтан тартып ғой, мына кигенде көрінеді. Мына плаштар. Алдыдан көрсетпеді ме? 6000 so'm kemi bor ekan mana plashlarning. Paltolarchi? Paltolar eng arzoni 12dan boshlab 25 minggacha bor. Nurka jaqalar 18 ming, 22 ming, 25 mingdan bor. Erkindeylari 14 mingdan boshlanadi deya turgan. 14 ming, 16 Shular qancha ekan? Bular 16 ming. Bunalar бар, bunalar 15 ming. Коричневый, да? Коричневыйден бүт рассеткасы арқасында тұрады. Вот қаралар. Мына. Мыналар. Өте сондай модель ушыларын. Qancha so'm ekan? Bular o'z dilinasi, asmasi dilina 126. Жоқ, это писец. Писец. Вот ошонун Кытай чыгарган Турция этикеткасы бар. Ларета деп жазылып турат эче. Булар арзаныраак. Буну деле Турция деп сатып Qancha атышат. so'm? Булар 12 миң. Молор 14-15 миңден. 14-15 ming ушулар. Сонун модель. Мына плаштар qancha dedim? 6 dedim. 6 миң деп түшүрүп берип атабыз. Bundan 3 кыл фирмасы бар экен. Каяктыкы? Булар бардыгы Өзбекстандан келип атат. Өзбекстандан аркылуу. Анан молор девочковый модельдер. Девочка. Ушунун вот рассветкалары эче. Вот девочковый модель qancha so'm ekan? Буларың 4,5 миңден. 4,5 Кем бар. Мына ошонун рассветкалары. Сарылары. Мына актары. Размерлери Келиндери. Размерге түшөбү? Размерге түшөт. Азиатский размерге. Приталенный модель келиндерге, девочка келиндерге жакшы түшөт. Кыздарга. Анан мол аял кийген томный синийлери бар. Вот мына. Көрдүңүз да? Анан кофе светтери бар. Эже кийип турган черный свет. Жеңдери бүт кайрылат. Мындай болуп. Көрдүңүз да? Модельный. 6000 дедим. 6 миң деп дагы еще түшүрүп беребиз. Жакшы экен. Вот булар Кытайдын оригиналдары. Коричневый, серыйсы бар. Вот мына бежевый свети. Булар 10 миң деп түшүрүп берип атабыз. Мында бүт рассветкалары бар. Молор мурдагы модельдер. Биз азыр дагы витринабызды өзгөртөбүз, Кудай кааласа. Булар бул жак жаңы ачылды. Мына жагыбыз. Чоңойду. Мына жагы бар эле мурда. Мына жак чоңойгон эсебинен дагы витрина. Булар канча дедим? Ушулар пальтолор. Буларыбыз 14 миңден. 14 миң. Мына рассветкалары, клетчатыйлар. Мына актары канча so'm? Булары кашмир. Булар 16 миңден. 16 миң. Норка жакалары молор 18 миңден. 18. Мыналар плаш пальтолор. Булар жеңи пальтолулары. Ана сизге бая көрсөткөндөрүм жеңи плашкалар. Булар 14 миң, булар 16 миң, 15 миң, 16 миң. Бардыгын кем бар. Жакшы скидкалар бар экен. Бардыгын түшүрүп берем. Мына мужскойлор канча болуп тур, мужскойлор? Мускулярым вот это күйөө алдарды. Новинка модельдер. 6,5-7,5 миңден түшүп. Анан молор чоңураак кишилер. 5,5, 6,5 жакалары тазалары 7,5 миңден түшүрүп беребиз. Анан мына орто жаштарга өтө жакшы кетет. Күйөөлөргө эми кетет. Мына өзүмдүн жолдошум кийди, өтө сонун модель. Бул деле 6,5 миңге түшүп берет.